May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet strawberry products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo.
Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Ang ating oras alas 11:58 na at magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito po muli yung usapang legal Friday edition. Siyempre, ang ating kapartner, ang ating kasama, wala pong iba. Diyan Pintas, nagagat nga konsehala. Edisyo dati Baguio, Councilor Betty Lourdes Luluta Banda. Naimbang ang pangal daw mo, ma'am. Happy high noon ka! Sorry na late kami. Gaming ka in-unveil me jay marker iti Margarita Fernandez Drive. Ay, na di Amo, jay Harrison Road, Oo. Mapanjay Lake Drive. Di basit nga kalsada nga paradaan iti luglugan nga para Camposyoko, Bakakeng. Dijay? Dijay. We are naming it Dr. Margarita J. Fernandez Drive. Ano iti dati? It is supposed to be part of Perfecto Street. Okay. So, di Perfecto, aga Possession Road, ang gana Harrison. Dati-dati, Perfecto, Session Road, ang gana Lake Drive. Ngam adati Harrison in the middle. Okay. Tata, di Perfecto, from Session Road to Harrison, datoy from Harrison to Lake Drive, Margarita Fernandez Drive. Ang gana Sumrak de Burnham. Hanen. Ay, hanan. Hanen. DJ laeng, ang gana di Lake Drive laeng. DJ ba, DJ likutan ti Litson Manok? Likutan. One. Dajay. Tajing ang parparada dagay BGH, kas kadakwa. Anya BGH ditoy. Okay. Kasi, di ko kami data, Margarita Fernandez has contributed a lot to the development of the city. No malagip mo kap, adamot ti Salvosa Drive, adamot ti Bautista Drive. Yung Rizal Monument ngay. Yung Rizal Monument, yung Burnham. On one side is Salvosa Drive, on the other side is Bautista Drive. So di may sa Salvosa, di may sa Bautista. In honor of the pioneer educational institutions, the founders da ngay. Siyempre, yung BCF, Salvosa di jay. Yung UB, Bautista di jay. Kat, kunami mo't ikanta yung mo't ti BCU. Margarita Fernandez Drive. Isong ay inasidog mi mo't ijay, tawa masabali nga mabirukan min, ijayon ti Margarita Fernandez Drive. Kat nag-unveiling kami ti marker tatay, kaduami dagijay third generation nga Fernandezon. Taawan ti anak nan, nga nabiyag. Ay, awanan ti anak na nabiyag. Apo na laengon. So datatat, agpatpataray iti BCU, agasan tip, nagrugyan na kap, if I may state. 1945, nagpatakdar ni Margarita Fernandez, ti basit nga Techbox School. Dressmaking, 1945. Okay. Dressmaking kan, nato'y kulot-kulot. Hair, beauty culture. Okay. From that humble beginning in the 1945, look at BCU now, Baguio Central University. Actually, ti BCU, Baguio na pa yung Santo Niño Hospital. They present na isolation center tayo. Because they were supposed to put up a school of medicine. Kuma. Iso nga da hospital. Excuse me. So imagine, from humble beginnings nga, vocational laeng, dressmaking kan hair culture, beauty culture. BCU is now a university. And actually, it is the alma mater of adu nga government employees. Dagi mangayat nga ag-masters, ag-doctorate. Yes, because it offers a easy, a flexible schedule. Iso nga dagi jay empleyado ti gobyerno, amo mo ti gobyerno kap, no kayat mo ti ma-promote,
dapat ada masters mo. Oh. So, ijay da nga mapan nag-masters. Ijay, Doctorate. ijay DepEd. Oh. Nung kahit mo ma-promote, ag-masters ka. Ijay BCU. Ag-doctorate ka. Many of them are graduates of BCU. Oh. So to honor, and besides, Margarita Fernandez is one of the founders of the Baguio Federation of Women's Clubs. Mhm. So nga da kami nga women, grateful kami mat kanya na because she was one of those who worked for the empowerment of women, iti hampay nga uso, iti panggot ti kababaihan. Ah, iso na ti founder din. May isa nga founder. Ah, may the isa nga Baguio founder. Federation of Women's Clubs. Oh. So for these reasons, kat inagan mi mo't di basik nga kalsada in her honor, tapno makompleto mo ti Salvosa Bautista Drive, adama ti Fernandez Drive. Talula, Jengi St. Louis. Adama ti kalsada, Father Carlo Loop, Ah. So, amin tayo universidad dito, dati kalsada da. more or less adamot. Okay. So, So nga nalada wak baseta, ayun. nakpakanda, nagimas pa impakanda. Hindi niya timbakan ng lechon. Han? Talking of lechon cup, Oh, amom di latest nga uso tata, niya. lechon baka, nga hamot nga magatang dito'y Bagyo Pay. Ah, magatang online. Han? Pasalubong mo daga po Manila. Ah. Okay, at para sa inyo mga katanungan naman, text po lamang yan 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section, sa ating comment box at sasagutin po yan ni Councilor Lulu Tabanda. At binabati natin, Ma'am Lulu, nanonood na kanina pa nakatambay ito, si Summer Gayaw. Summer! Ayun. Hello, hello, hello. Nagay taga Florence ngay. Nakaturo Awan ka. pa, baka rurayan tatatek, nakaturog. And, Nanduluan ngay. awan ta pa. Gaming kat di Amerika kat summer, bakasyon eh. Bakasyon. Baka bakasyon ni Manduluan. Yan. And George Hangka is watching. Maraming salamat, Summer. And Sir George. Ma'am, may mga katanungan dito. Baka pwede na natin basahin. Sige, basahin mo na, Kap. Kunana ni 27, good morning, ask ko lang sana if sino ang pwedeng pagtanungan regarding sa dagdag sa pension na 1,000. Senior po ako, 63 years old. Ako po si Lito Dahoya. First of all, ano ho yung 1,000 na pension? Ito yung dagdag pension yata ito na Wala naaprubahan ho. sa Kongreso. Yung Bayanihan Act 3, hindi pa ho approve ata sa Senado. Okay. Kaya actually ang proposal ng Kongreso is 2,000 per individual above 18. Nauna na yung 1,000 sama. Mauna sana yung 1,000 santo sumaruno. Diyan na Ngayon, doon. handa pa nga na-approveran ijay Senado. So it's ijay- not yet implemented. Ijay Kongreso, adan. The lower house. Nalpasidayan. Ijan ni Senado, hampay. One cup ngam idi last week adu dagijay na ikkan sa ti ayuda nga tigte 10,000. Ay, tika nutuktuko yun na JSS pension. Nga additional. Ay additional. Wan nga, ato gamin ti... When, amok data. When? First tranche was already given. Wan. I do not know exactly when the second tranche of 1,000 will be given. Pero correct iso na, dapat 2,000. Na ito yung 1,000, dapat sumaruno iti 2,000. Okay. Nanak nga kamali, tikas lang bagada iti 2022. 2022. One, the additional nga 1,000. No, di SSS data. No, bilang dati kang pension ti 10,000, mainayon di dyan ay pension mo. Yes, ng SSS. So, agbalin nga 12,000 kuma. Yung among kap, takol man ti diferensya ti pensyon ti SSS kon GSIS. Dakdakal JSIS. Dakdakal iti GSIS. In GSIS, minimum lowest pension of any employee who retires is 5,000. 5,000. GSSS, monthly. GSSS, adapay dagek pensyon ti 2,500. Nga binulan. Binulan. Santo GSSS, adati kap na. Uray no CEO ka iti kumpanya. If I'm not mistaken, hanggang 25 o 15,000 laang ti pension mo. Ti pension mo. GSIS, mabaling kang pension ti 80,000.
depending on your last salary and tenure. Ay kasi, Siya kap, agpensyon ako ti JSIS. adi, ada 80 mil mo nga binulan. Hamon nga 80 iso nga di ti dakkel nga diferensya. Oo. Kasi ti kuana gamin, in addition to SSS, some private companies, the bigger ones, ada sarili nga retirement plan da. Mhm. Swerte ka no ada kati kumpanya nga da sarili nga retirement plan na. DJ kumpanya. One. No awan kasi di retirement plan ti private company in addition to SSS. Mm. Ngam no ti kumpanyang kat basit, 5 kayo lang empleyado, syempre, the owner will rely only on SSS. Oo. Awan mo't maited na piman. One. Mm. Dati mat kunana ni 81, halo sir, damag ko lang apay niya meaning na di kantam nga lungay ban kunana inakmuan di buwan. At di meaning na di jay kat beautiful lady. Iti Cordillera. Uy, kasla kanyak sa dijay. Wain kasla kanya ma'am. Nga kasla kapintas ti selag ti bulan. Hangkula mauray nga ibagam iso nga siyak may Yan. Ito, sasabihin ko na sa mga nanonood, nakikita nyo naman. Parang si Ma'am Lulu. Yan. Thank you, Kap. Ma'am Lulu, manong taon nyo to yung Cordillera? Ay, since I was, kasi siya, timak kalaki Minas, di Baguio Gold Mines. Ah, My J. Tugon. father, yes, di Tugon. Oo. Amom di Mines View, Oo. di makit-kita nga Minas ibaba na idi, di jay ti Baguio Gold. Ah. Di makalaki jay. JNT ko niya, Ibaba no? na. Agtanaw ka. Agtanaw ka. Oo. Jay. My father gamin, istoryak lang Oo. my father was PCED. At Oo. the Philippine Constabulary. Oo. Kat yung PC, kat sabasabali ti assignment na. Oo. So, my father got out of the PC kasi basit ti sweldo idi. Mhm. And my father is also a mining engineer. Mm. Iso nga napan iso na nagtrabaho di Minas, iji Baguio Gold. I think I was about 4 years old, 5 years old. Di Idi imay ay- kami dito i Baguio. Hindi Di Baguio Gold. Di adake to yan. Di Baguio Gold. So nga di makalaki jay, iso nga kap, amok ti ogali ti igorot, mga anak ti aso. Di kan nakita di picture nga nagtayo ka pa di Ay, amok ti ibaloy tayo. day. Amok tayo. Ayan. Mga ti aso. So dagi kang kanan ti Cordillerans ket kang kanan niya. Ay, syempre Ay. Di mo dagi wat-wat nga kunada. Ulmat Ayan. Syempre ijay kat no adati amumutan di Minas adati sala iti community. Oo. Malagip mo kap aday di social box. Ayan. 5 niya agbid ka. Dati Isalam ni bidding-bidding Kastoy, na. Okay. isalam ni Balasang, no agbid ka. Oo. Highest bidder. Oo. No tibid mo ka 100, yung may sakot 150, umikat ka nga agsalsala na. Sumablat di 150. One. Tatano dati nagbid ti 300, umikat mo di Umikat mo 150. tan. Hanggang nang more or nung di collection. Yes. Yan. Dato yung sala, para dagi nakasapatos ti poraw. Dagi tamo ta tinapadpadasak ka. Well, nabutak dagi di ma'am, dagi ka kasi benefit dance. Actually, rarami din mireta dyan yung barangay idi. During the time of the late Kapitana Monar. Nung tatakap, bawal. Ay, bawal. Amom Ay. na apay. Apay. A woman should not be the subject of commerce. Ah. Kung kasla commodity, ta kasla ilaklakom di babae. Ah. Tatakot hanga mabalinan. Di hang mabalin di kasdayan. Awanan. Okay. Kasla ilaklakom di babae Tatalon na mo nga hang mabalinan. Nga malagip ko di Minas idi, aduti kastami. Di ko nagfiesta kami mat, agsala-sala kami iti. Digi ay, Ano. Cordillera. Dagi pala lalaki di ka agshot dati jeans sa danto agngal-ngal ti bubble gum. Tapno handa nga mabayin nga agsala. Gusto nga ko na, naggapgapan ni Tabanda. Di apo, tinaggapgapan. Kasla kayo nga igorotan mo. Yes. Dati mo nagabukin na 81. Yun na pala yung binasa ko kanina. And speaking of Lungay Ban, antabayano nyo po, no? Kasi may adang iti maangay nga konserto into no July 15, alas 4 ti malam di Wild West Cafe. Kadwak ni Miss Ingrid Payaket. Nakita ko ti Facebook data.
Awan, nakita mo di Facebook man. Kat titikat na dito, 100 pesos, ti beneficiaries na dito. Kat dagito na agwalang-walang dito na kalkalsada tayo. Kan dagiti empleyado nga agday-dialysis. Empleyado ti City Hall nga agday-dialysis. Empleyado ti City Hall nga dialysis. When ma'am, when. Oh, Tinangi kwa dito na nga konserto ni Attorney Agustin Laban. actually, dagijay agday-dialysis apo ijay BGH. At amot ti medical assistance mi nga opisyales. Okay. Umay da jay opisina mi, ag-submit da iti medical certificate. Kan certification iti barangay nga residente da diya nga barangay. Okay. Kat, depende di counselor, numano ti itod na. So, for example, magitad ka ti 1,000, 2,000, depende nga rod. Santo, nagedad numa, mapanda ti aming nga konsilor, kani mayor, kani vice mayor. Pindaan da. Pindaan da. Idi kuan, itod da, amin dagito yung letter of, guarantee letter mi, itod da ijay oksodo. Oo. Yung oksodo, garamit ti letter, i-present da ijay BGH. Iso ti usaranda. Iso ti usaran da. Oo. Dege gastos da, maminus, numano ti total nga maala da ijay City Hall. Oo. So, mas dawak na pa da City Hall employees nga kasjay, they can easily get medical assistance from City Hall. Iso ti ko na ni Attorney Laban. Well, baka hang umanay. Baka umanay siguro. No, I heard over the radio, I watched over TV, Hmm. imadon samot iti session manon, iti dialysis under PhilHealth. Nanayunan. Nanayunan manon. So, the 90 sessions, nanayunan din dyan. Nanayunan ti 100 plus eh. So nga i-confirm tayo data na applicable to all. Oo. Nga nanayunan di jay dialysis sessions iti PhilHealth. Tikimin mo sila ang problema da Ma'am Lulu, dagito na ko, agda-dialysis. No naibos na kano di 90 sessions, nangina ti mabayadanan. One more. Ngam i-check tayo data because I heard over the radio and I watched TV nga ni nanayunan manon iti number of dialysis sessions chargeable to PhilHealth. Okay. But I do not know if this is applicable to all dialysis patients. Yun. So, kita-kits into no Thursday, alas 4 ti malam, dagiti kahit no may di Wild West, mabalin latamat, ngam, siyempre, i-observe tayo dyan yung protocol, pero mabuya yung dyan na Facebook Live. Kap, dandan ni orasan, istoryak man laang. Sige, ma'am. Nakasalang into no Monday apo, DJ proposed ordinance ko nga we will have a market amnesty. Anyang idea eh? The market amnesty, we will cover 3 categories. Okay. The first category, di natay iti naka-registered nga list holder. Oo. Natayon. Oo. No natayon, the registered list holder iti pwesto di palengke. The heirs are supposed to make an extrajudicial settlement or a waiver of rights. The heirs Okay. itududa, ibagada, no sino iti sino iti agbaling registered list holder di nga pwesto. Dagi dyan ay Heirs. agtawid. Not necessarily dagi agtawid ti agbaling registered list holder, basta agtulag da no sino ti ikabilda nga registered list holder. The requirement tata will be no sino ti nakalista nga registered list holder isuna dapat ti agnignegosyo di nga pwesto. Iso natin agbanbantay. Isuna ti agbanbantay. Kasi dagada dumaapo di palengke, adada amin di American. Yun na tayo ti parents, adada amin di Amerika. Now is their chance to appoint or designate no sino man ti kayat da nga i-designate nga agbaling nga registered list holder ngam dapat isuna nga talaga ti ag pwesto. So dagiti heirs kat pag nunumwan da, no sino ti mainagan? Yes. Ta isubmit da. Yes. Second, dagiyay nangilakon iti rights da kano. Impasublat iti pwesto. dan. Inlakodan. Inlako dati 5 million kasi. Inlakodan ti mano data. Tatati kami dito is no nailakon ag-submit deriyay naglakwan jagi matang iti proof nga nailako tapno applyan da di nga pweston nga inagan kanya da Jagin matang apay based on our existing market ordinance bawal ti aglako ti rights. Bawal tata amnesty nga rod bigbigan mi jay paglako santo priority wenno itad tinagan itad jay gimatang iti
leasehold rights over that pwesto. Now is your chance to legitimize it and put it in the name jay gimatang. Ngam ti requirement manen no jay gimatang ti nanginaganan tayo ti pwesto tatta iso na dapat ti aglaklako. So, number one, di dyan ay natay ti parents da, dagito na heirs, pagnunuman da no sino ti manginagan. Wan. Di may kadwa, di dyan ay nangilako ti rights na. Wan. Di may katlo. Oh. Datoy ti delikado. Dagi jay agpapaabang iti pwesto. Nya, amumot sakap nga adadagi kakasjay nga agpapaabang da. Yan. Ti bayad dati city ko 2,500 a month ti pwesto. Oo. Ipaabang da di nga pwesto iti 15,000. Dapat ti 20. So di jay. Third category di jay. Di third category kastoy ti istoryana. Agtulag di agpapaabang kan di agababang. Siyempre, di agpapaabang ibaga na di agababang nga alak di pweston. No handa nga makatulag, tama di mo't di agab-abang nga ito di pweston. No handa nga makatulag, the contract of lease of that registered leaseholder will be cancelled. And then, the stall will be declared vacant. If the stall will be declared vacant, the BCMA will now do the adjudication process. No sino pang i-awarden da di bakante nga stall. Ngayon ditoy, preferential right shall be on the jay actual occupant. Yay. Okay. At So pa yung makiupat. into no Monday, Oh. second reading after publication. No Monday. No Monday. Midigay interesado, umay jay council. Ni handa ko manayan na dyan. Ay, awan kayo man niya. Hanata, na-discuss mi mo't dati kanyadan. Oo. Nga madapay lang dado mga question da. Siguro, Ma'am Lulu, naging opisyalis da. Siguro. Ti mabalin nga. Ada sa umay bali to. nga, adapay question da. Kasi, prior to dato nga ordinansa nga ipapa-approve mi pay, the BCMA already declared certain stalls as vacant. Ay, dati na-declare nga. Na-declare nga vacant. Santo, ipa-auction ka no, the BCMA dato yun. Ide proposed ordinance mi, based on the public consultation nga naramid mi, ibagbaga mi, nga this market amnesty, if approved, should be retroactive. In other words, dagi jay dineclare ti BCMA nga bakanten, handa nga ipa-auction kuma. But instead, they will apply the provisions of our tax amnesty ordinance kuma retroactively. Dijay. So nga dagijay interesado ka po, dagida question na, mabaling kayong umadyo opisina into no Monday morning, tayo bagayo ti question nyo, hang kayong maka-umadyo City Hall, tao sa ko na ni Kap, narigat matnumay kayo amin, hang umadyo session hall. Ngam na the question nyo, mabaling yung i-text kanyak nga personally, bueno, mabaling yung ikwadyo opisina, tapno sumbatan mi, i-advise da kayo, no covered kayo iti market amnesty ordinance winuhaan. Yan. Okay. Ang ating oras, alas 12:20 na. Nagapunta ito kini 83, Ma'am Lulu. Pakinamagman no nagbaliw ba ti protocol para kadagiti nabakunaan ti kompleto nga turista kan returning residents nga paumay dito Bagyo. Actually, nag-issue to executive order ni Mayor. Now, we will follow the IATF ruling nga if you have been vaccinated 2 doses, 14 days after your vaccination, you can now enter. Yun. But I am not sure if but this is only for the giyay returning Baguio residents. The giyay tourists, the giyay turista, the giyay non-essential ti travel da, I think they will still be subject to RT-PCR. Okay. Dati mo't kini 83 Kap at datig damdamag no para senior kan PWD laeng ba kano di bakuna nga Sinovac. Haan? It Para is ti amin. open amin. In fact, halos lahat ti police kan military naka-Sinovac da. Ngayon ti ko na gamin dita, the Sinovac, sila kanyak na Sinovac. Hanga ko unay ti epekto na. I mean, awan ti aduunay nga after effects nga mariknam.
Awan dagi dyan ni Mariknam naman nga Gurigor, Gurigor. dagijay kasla makasarsarwa ka, dagijay dagijay side effects nga kasjay. Sinovac kami. So hamamadlaw kap nga kasla bumasbasit ti matmatakon, sumingsing kiton. Apa ya? Sinovac. Aywan gayam ta China di. So nga amin dagijay members ti Chinese community ti Bagyo, Sinovac da amin nun. Kunana ni 1981, kasi gayam ti meaning na di jay, kas kapintas ni Madam Lulu. O yun. Ay, thank Okay. you, thank you. At least alam nyo na ito ang aking modelo ngayon dito, si Ma'am Lulu. Kinitutumot ko na, Sir, Madam, may sak nga GSIS retiree, edi March 2021, as AA3. Apay nga back to 3 years, iso nga di basic ko, ti January 2017, iso ti monthly nga mauawat ko. Ay, inko da di last 3 years nga sweldom. Iso nga, di di sweldom iti 3 years ago. Iso ti nang basaran da di pension na. Agore ka, retire ka ti City Hall ading? Awan ti nakakabila. No retire ka ti City Hall, maki-join ka di group chat me, messenger chat me nga City Hall government retirees. I will inquire from GSIS regarding that. No ang kamot nga City Hall retiree, ag-join ka di grupo mi nga Philippine Government Retirees Association. Ada ti grupo mi nga kasjay. Kasanod na nga-join? They just apply for membership sa bayad da. Okay. At that treasurer mi ijay senior center every Tuesday and Friday. Ni Feli, ag-apply ka jay. Because we are in close coordination with GSIS. Among kap, I am happy to announce, GSIS is giving PIGRA, Philippine Government Retirees Association Baguio Chapter, a grant of 70,000 pesos. Usaron mi di project mi, iti plant alive ti PIGRA. Anya di plant na. Plant for life ti PIGRA. Anya di plant for life. Agpa-contest kami iti PIGRANS. 2 categories. Decorative plants kan edible garden. Di ko nagpili kami mo ti consolation prizes, agaward kami ti cash prizes, iti winners na daytoy. Citywide datoy. DJ grant ka di dyan ay para di association. Para di asosasyon mi. Kunak no bawat may isa. Para di asosasyon mi. Okay. But I am pointing this out to show you nga in close coordination kami iti GSIS. So DJ query iti nag-text, idamag ko iti GSIS. Nga may mayat pa na DJ nag-query, ag-join ti PIGRA, Philippine Government Retirees Association. Di mapanisunay dyan ay Senior Center, Tuesday Senior and Center? Friday. Tuesday and Friday. Ta ag-apply ijay. Ag-apply jay. Tano next time manon, ayaban mi manon ti GSIS, nga mang update kanya mi no anya ti latest updates ti GSIS tatno kakasta nga question mabali nga idamag di GSIS mismo. Okay. Kini one format ko na usto ta dutek papaabang dita ko na. Ayan, regarding dieg papaabang. Di palengke. Nimot 55 ko na good afternoon Kap and Ma'am listening here at 3rd floor Baguio Center Mall. Nagapo kini Gordon Montserrat. Maraming salamat Hello, Gordon. Gordon, for those in Center Mall, into no Monday, i-file ko di proposed resolution ko requesting the optical media board nga nababalin surutan da jay lintag nga ti lisensya ko iti dagi jay ito ti optical media board dapat 3 years hanga di raramidan da tatanga 1 year. Okay. And at the follow-up dito Janet Exter Tatay kunana ti nag-retire na Benguet Provincial Capital. JP Grammy kat Bagyo. Bagyo lang. Bagyo lang. Hanga babalin nga-join no... Nga may damag ko, GSIS. Okay. And kay Jen Sim, Happy Landscape and Attorney Lulu, nice watching and listening. Very informative topic. Maraming salamat, Jen. Thank you. Nagapumunta ito kina 80, legal ba Councilor Lulu Tabanda ang magbigay ng barya sa empleyado bilang sahod? Actually, di kaso data ijay nga place ijay nga pinasweldoan na iti tigbibinting kan tigjijit 10 centavos. As stated by the BSP, you can only give 100 pesos worth kadagijay 1 centavo kun
5 centavos kan 10 centavos. Mhm. Only worth 100 pesos. No, dagi kakasjay Dagay, nga pa. 1,000 worth laang, no 25 centavos. At pison sa, no tigpi piso. Mhm. No 25 sa, mapan lang di 100. 1,000 pesos worth, no tigpi piso. No, dagi dyan ay centavos, ang gano'ng 100 100. pesos. 100 pesos. So, hamo nga mabalin nga sweldo ang empleyado ti 5,000 nga puro Aan. 5 centavos. Bawal. Bawal. Mm. Sir Kap, masapul mo't gayam ti QR code no apan City Hall. Apan ako mag-inquire jay ko na yung loan. Anya iti kasta agaramid. Kasto ya Password ko na naman. ag-apply ka ti QR code. Ngam na talagang hamo nga ma-apply, hamo nga makaya ti ag-apply ti QR code, ag-text ka kanya, ta siya ti tumulong king ka nga agpa-QR code ka. Mhm. Tapno maka-inquire ka panggap di jay loan. Jay loan. Actually, Kap, Mm. at dati kaisab-submit ni Mayor Magalong EJ City Council nga na-refer di committee mi, kasla suksukatanda iti guidelines para jay loan. They are relaxing the guidelines. I-relax da jay I-relax guidelines. na jay guidelines. Mm. Tapno adu pa iti maka-apply. Ngam hami pa nga inaksyon ng data jay council, ngam kasla stricto unay sa jay mo na nga guidelines, kasla arami danda nga mas maluwang. Dahito yung mamlulukot for Baguio residents lang. Yes, for Baguio residents. Nga adati negosyo da nga babasit. Yes. Okay. Mano ti malon gayam jay? Depende. Depende jay applyam. Depende jay apply. 50,000 up to 200,000 sa. Umay kami ti aglon ti 200. Saan ka bagang ko? Saan ka mo Siguro panghuli na lamang ito kung na agdamagak man kid di through dahito nga programa user no dati makangag mabalin nga pag-istoran dahito pwesto may kat permi pabayad da iti pabayadan da kat okay sige so agdamdamag isunan no dati mabalin nga pag-istoran kadagiti agdang nagtata when nagbibuya pakiteksyo ta i-text ko ijan ay agbirbirok ti pwesto. Agbirbirok ti pwesto dino. Awan mo timbaga naman. Kasi no di palengke, no if our proposed ordinance will be approved, there will be stalls that will be declared vacant. Mabalinto nga makibiding isuna, maki-auction ijay pwesto. So available to, there are some stalls presently vacated, bakante, awan naglaklako ijay. Mapang ag-inquire ka ijay market superintendent's office, ijay palengke, tadamagam no anya ti bakante. Tag-apply ka. Ag makibidding ka. No di ibagang nga gitad kami ti pagpwestuhan, hamimot amo ading no ayan mo. Trinidad ka no? Ay, Trinidad. Okay, dahito na lang, inhabol na, galing kay 341, Madam Ganda Lulu, kunana. Apay, ayan, no, padasan tayo mo titibag yung agtugaw nga mayor, kat babae mat akaskeng ka, nga no legalidad, fighter, at the prinsipyo na, awanti bias na. Salamat ma'am, orean niya ti tarayam, ada kami kengka. Thanks again, Joanne of Arc, ti Baguio. Oy, sino data nag-text ka? Joanne ka no? Ay, Kunana thank you so much, Joanne. I am really flattered and my heart is talagang grateful nga da comment mo nga kasta. Nga kikita pa laang, no anya ti aramidin mi ti politiko, ta amumutan, we have to consider many things. Nantukap, awan mo ti kasi nga kwartak na tumaray nga mayor. Kasi if you run for a position like that, you need money. Hanga DJ agitot ka Ngam DJ gastos ti partido. Dagay campaigner, dagay materiales. Medyo nadagsan. So, kahit nasa ma'am Lulu, mo pa nga napadasan ti nagtaray nga mayor? Haan, vice mayor nangabakak mat idi. Di vice mayor. So, jay mayor hampay? Hampay. Nadagsan ka, masapol nga do kwartam. Kati may nga problema, as much as possible, hangko kayat nga ag-receive ti donasyon nga dadakkel. Kasi no, dati ag-donar keng ka ti dakkel nga gatad, syempre ekspektara na matano, nakatugaw kan, kat paboramot iso na. Iso nga di jay ti hangko nga kayat nga mangyari. Tatno, I will be able to maintain my independent stance on issues affecting the city. Nga tikit kita klang, di pagsayatan ti tatao,
hanga DJ pagsayat nan DJ nagdonar kanyak. Okay, kuna na ito, ipanghuli na lang, hanaya nga talaga nga kasta attorney, nga ti pension ti GSIS, kat ibasar dati sweldo 3 years back at the time of retirement. Like I said, I am not very familiar apo iti computation ti GSIS. So, next Friday, malalaman. Ibagat to, istorya Ibagan na. to ni Ma'am Lulu. One. Okay, Ma'am Lulu, baka dakayat mo pa yung inayon mo no kablawan, sa One, baitang ipakada. EJ Council po, pending kat very, very important. Ngayon, iti last session na deferma nun, we are canceling the contract of the city with Caltimix. Ipag-operate the gijay power plants. Okay. Ijay tuba. A very controversial data. May sapay nga controversial nga pending EJ Council, gijay letter to Philippine Public-Private Partnership Center, panggap ijay pinang award ni Mayor, iti original proponent status to SM. Nang nga sinurot yung recommendation ti P4 committee nga Robinson. Okay. So, pending dagi jay, controversial. So, mamunta na gito na, into na sumarunong to nga Friday. Sumaro nga Friday. Okay, Ma'am Lulu, makadakablawa. Well, sorry ata na late tayo anyangay, adumad gamin ti commitments tayo. But again, thank you so much kanya yu amin nga agdangdangeg ka nagbuybuya dito nga programa kini Peter Kapwasing. This is my chance to be able to connect to the people and at the same time mangagkumot iti sentimiento iti tao. Salamat kanya yu amin apo. Diyos tagina. Yan. At mamaya po sa ating PIA Baguio, makakasama naman natin ang ating dating mayor, Mayor Mauricio Dumugan. Awan, madamdama, 1:30, ang tabayanan niyan. At yun naman ang sinabi ng PIA na ang ating guest naman is si former Mayor Mauricio Dumugan. Abangan nyo yan, 1:30. Sige, ma'am. So, salamat dyan pa siya. Diyos tagnina, katatay amin, pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. 138687. So, ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin
yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jailin F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin